altı baylar. Praporщик милиция Бабанов Erkin. Ne olmuş? Sıra ötüp kettir var mı hızlı? Dörtüncü, Gozen dörtüncü yıl öptür ha? Ne? Приказ көрсөтпөйсүз бу. Приказ көрсөтпөйсүз бу, рейд болду деген. Көрсөттүңүзбү? Берем аны. Документтерим баары жайында менин бар. Ачыдан болгон. Ачыдан? Жайында көрсөтүп коюп кетип Жок, эми көрсөтсүз. Сиз көрсөтпөйсүз биринчи приказым рейд болду. Сиз мага удостоверение көрсөтүңүз. Приказ көрсөтүңүз мага. Рейд болот бүгүн ушунча күнү могул жерде деген. Көрсөтүңүз. Могул жерде дегенби? Ооба, члакос картаңызды алып келиңиз. Жок, түшө албайм мен. Жок, түшө албайм. Эркек болсо эле машинадан түшүш керек. Мен эркек. Мен түшө албайм. Жок. Айта бериңиз, айта атам сөз болсо. Жок, приказды алып келиңиз, майлыгы берем мен сизге. Анан жөн эле токтотуп эле рейд болду деп эле неме боло бересизби? Ошо немени алып келиңиз, законный иш кылыңыз, мен сизге берем. Незаконный болот да, көрсөтпөйсүз мага. Мен сени бирдесе кылдым. Рейд болду деген кагаз эмени алып келиңиз, приказды. Айдар. Көрүнгөн машинаны токтото бересизби өзү? Вообще-то saat 12'den keyin 5 причин нарушение кылмай токтогон эмеңиз жок сиздин. Мындайда мен сага бардыгын айттым. Айта бериңиз. Айта бериңиз. Алып келесизби көрөйүн? Мындайда. Базар кылганда андай. Базар кылганда андай. Алып келиңиз мени. Мага приказды алып келиңиз, могул бүгүн рейд болот деген эмени эле. Neyini bu? Ya. Siz meni to'xtatganda jo'lla reyd bo'ldi dedingizmi? Podozrение deb aytdingizmi? Tiko shunday bozor qilganda shunday bo'ldi deb. Ani aytgan jo'qsiz siz. Ben mobilni gruppamda ekitim. Ben mobilni gruppamda o'zgartib olgan yo'qman. Balık var mıydı? Evet, 4. sentyabrından beri Saatin kadar. Tabii ki çekti. Saatin. Sıkıntı kızartıcı. Saat 8'de getirdim. 8'den söz geçemiyor. Tamam. Tamam oldu. Sen? Yarın
Bakın bakalım da. Nega? Tekşirin. Yumuş mu da? Nega tekshirasiz? Aytmam var, gösterdim o da. Telefon koydum. Ne bo'yicha? Tamam biliyorum o da. Aytkanlarını koyup götürürsen vaktin aldı taşındı kendine. Жоқ, не себептен тексеремін? Не подозрение болады? Айтыңыз. Секіріп жабыңыз байке. Eşikler yağlattı sen. Siz қатты жауап атасыз. Ya, Hayatın da cevabı ne mi? жаппайдыңыз енді. He. Қатты жауап ата, секіріп жабыңыз деймін. Hayat cevabı ne mi? Жаппайдыңыз енді. Adam ne etti? Давай, oturma canına. Adam değil ya bu odan falan oldu. Oturma adam. Неге отырған? Ne yapalım? Қандай имею право? Bu odan falan. Барбаймын, еш жаппаймын. Bizim mizanlı Машинаға шықпаңыз, жауап қойыңыз машинаға. Қандай? Мен рұқсат бергеннен кейін шығасыз машинаға. Mizanlı talaplarımızı atkarmayı da tutalım. Mizanlı talaplarımızı atkarmayı da tutalım. Мен қандай мизамын? Sizden soran sorun bu. Arkanızda açıp koymadı. Rüşvet koy götürdün, bakayım yok mu? Hiç güzel